ଆଉ ଗୋଟେ ପରେ କେହି ଲୋକ ନଥିଲେ କେହି ଲୋକ ହେଇଗଲେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା କରୁଥିଲି ଫଟୋଟା ମିଳିଛି ଜୁମ୍ ହେଇକି ଉଠିଛି ନହେଲେ ଠିକ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ଯଜ୍ଞ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି। कौन भल देखा आज पूर्णाहुति करना जगह भोजी हो खीरी आइला ना ना खीरी बाल्टी नहीं सपना ही देनी डालमा खटा खीरी अन्न बुंदिया खीरी